Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Handa akong dito airport. Anda na mo. Gandang itex kanyak. Pundo nga divina. Sangsangpit ko lang dito Pilipinas. Manipod sa di Dubai, kalmasan tupat nga tawan nga panagtrabaho. Hindi tagtag. Hag-text kanyak. Yung mga ipakamo. Nga awanin ti sang petak. Pudno ka di? Sumumbat ko ako mabina. Pudno ka di? I'm sorry. Angelo. Pudno. Talon na tawin tinabalabas. Nag-asawa kami ka ni Efren. At tapayan may isang anak mi. Ayup ka, Vina. Ayup ka. I'm sorry. Abi nga sa mong impakamuhan niya. Abi nga nagtultulo ti komunikasyon ta. Abang kunak, no dadakas nga mapasamang kang ka. Iti kadam ti Dubai. Iti abroad, numamong nga. Awanan ti sang petang nabina. Numamong nga danasawak. I'm sorry, Angelo. Saan nga si ka tinaikari para kanyak? Ken saan ba't na siyak tinaikari para ken ka? Tingin ng igan, papagayam ket may sa lapaset ti pagkasaritaan, lagip tinapalabas ni Angelo iti Ilocos Norte. Narito iti may sa kadagitintay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the fourth week na tayo. Fourth week, iti bulan ti July. Idagtuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya ni programa tingal lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangiwat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo kadagitag kakadakkel a premyo in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Eto. Pagpilihan natin ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tag-order iti small, medium, ken large pans. No ag-order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. On and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Pabagayam ti pagkasaritahan ni Angelo, kiti pinauluan tayo iti aginagasta. Yan, aginagasta. Agasan na, tagasan kapit. Deja iti title na. Hindi ito ituloy nga ibasa, madamdama papagayam. Tigiti madaman nga agbibuya kanyak, pakishare, kahit no saan nyo pa yung na hangkapin nakapag-follow iti page ni paring Ray, nga Ray Fiesta Centennial Award, pakipalo.
no iti YouTube channel tingkay to pakabuyaan dito nga video tayo papagayam agad siyempre tingkay to met i-like i-share ken ag-subscribe kayo kuma iti video YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencio Award papagayam. Okay ba? Okay, ni manong yung anemi dato Nemi Ruiz, host tilagip tila palamas, oray mangagyo ken maboyo ita dito pakasalitaan ni Angelo. Ingkay tumit lang ingkay tumit la buyaan balbaliw iti lagip tila palabas iti Action Radio DCJC Lawag papagayam. Okay ba? Okay ko na yun, okay. Saan no sa? Darakil iti premium nga abakin niyo papagayam malaksit weekly and monthly prices at dagururay nga grand prizes 50,000 pesos ti awaten ti grand winner, first runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. July 21 ita Tuesday. Aya kablawan naman ti happy birthday ni Ria Joy Dudang Nabua iti Hawaii from your mama and family. Mary Andra Pakundudang iti Hawaii. Kasabat ang ni Harold Pascual iti Nalbo pasukin ng Ilocos Norte. Happy birthday kang ka Harold Pascual. Kapagay minti nga ro din ituloy nga ibasa na ito lagi tirapalambas ni Angelo ngayon tayo pinauluan iti agin nagasta. Ituloy ito yung nga basa. Manong name nabayagan ti relasyon mi kinivina kadandan mapaspasamak kada kami. Aging ka nagtulad kami. Agabrudak bapanag agubra ijay Dubai ket orayan nak iti within 4 years. Iso manong name iti na malubos kanyak ijay airport ket idi a night before the flight ko, nagpapas kami tiragsak iti may isang hotel. Angelo. Vida. Panawang ka. Nagsingsingped ka. Uray, di ba nagsublim, Angelo? Kit kaili-ili ko ito nagitoy nga bara ti aging mo. Angelo. Nakaimimas ka, Vida. Giniban sanas mo. Angelo. Sa ako pala yung pababa, manong nemi, kabata magustuhan na. Iti panangan ko. Angelo. Naging nadayo kam nga road, manong nemi, kad awan sarday, ti komunikasyon mi. Kastamit ang kadatatang kininanang, aging gadim tengen ti panagbakasyon ko. Yung madaak pa lang idi iti airport, idi ada nang i-text. Awanan ti San Petang. Gabutan ni Vina, kadadaanan ti asawa ken may sa anak. Yung basta nga dyan, nang i-text kanyak, manunemi ti tawagak, ngam ni Vina ti tinawagan. Hello, Vina. Pudno ka di? Ada ako nito airport. Diyan pa'y nakadaanon dito Ilocos. Ngayon din ang i-text. At akalo nasawang pundo ka di. I'm sorry. Angelo, sana ka nakauray. May isang atawin, tinapalabas idada ka rita. Idagkarelasyon kami kinefre. Kahit naipay ko di bagikin ko na. Aging ganang sikuga. Isong inasawa na. Ngayon, mapin nga di mo yung pakam mo. Mapin nga namnamak nga dasang pedak. Ang mga kunak na dadaka sa mapasamak yan ka. May pakamok. Gulib ka, Vina. Yan na iti Karim. Ayop ka. Hindi sumang petak dito balay, manong naimi imbes ko mga naragsakak. Ngam nadlaw datatang kininanang nagyug-yug-yug. Agan alug-ug iti kaunkak. Numampayawan tiluwa. Nga rumuar ka iti matak. Takon na kadyak sangitan tinaramid kanyak ni Vina. Ala, awate mo ti kinapudno anak. Palunuto mo tag na saan nga da kayo tinaikari kay ni Vina. Nandun tata sa bali a babae. Uwan tata. Tauray niya tararamita kita.
Awanan ti maramit ko ba? Kabayatan nga ororayek ti panagsublik manong nemi junubay ti makabulan. Kargat ko. Libliwak manong nemi ti mapan iti igid ti baybay nga mapan agpalladaw. Agbanni. Ada motorsiklok manong nemin sa ganak ti pagapan ko nariwat pelaeng iti mapanakon. Nangalinlinak ti baybay manong. Napilang iluliw dito yung iluliwag ko ti kastoy nga sagsagabay. Ti pa nagasugat ti puso. Kapara kanya agdardar ti puso. Inapanak manong nemi ti paladaw ko sa ko yung paladaw. Arig na sa ampay nga nagdiso idi adda dumawi. Oy! Nagbisa! Nagdakil! Kasta o niragsak ko manong nemi di misangat ko ti duwa nga darakil nga manarat. Nujak mariro may sa kilo ti maysa. Wow! Napawawak man. Imbagdanda yung tugot ko, ng styrofoam, manong name, nga dati ice, tapos saan nga malais ti maalak. Namin pituak nga nagpadawi, manong name, iti sagduduwa nga drakkel nga manara. Idita, adamadlaw ko. Sa alagay mga gmamesa. Adamaysa nga babae nga nakatugaw. Iti may sa agabat. Nga, kitkitahin na ti baybay. Gabatawan ti dumawin manong nami masidega kitayan na. Miss? Hello, miss? Hanga sumungpat. Ni mawag-wag-wag ti abaga na. Iti sangwik kakitaan. Kasta ko na iti panagarubos di tiluana. Agsangsangit. At problema na. At problema na siyempre, kabatag may sang, may dito igit, tibaybay, kit naruwat pailaing. Sa bagay, mama, naranyagin, tidaya nung mapay, sampay nga, limgak din. Binaybayak lahing manong nami, tuloy ko, iti nagpaladaw, iti asideg na. Manong nami, nakabadawi ak manin, no, pa, nagdakal. Tinalyaw na. Kinita na digit agpalpalag, agkulkuli pagpag na ikan manong name it asideg na. Timak der. Palamdama. Ni. Ag. Timbak der manong name kit buybuyain na dagiti pa nagpal kulkuli pagpag digiti ikan. Idi na alakon. Darak ka na niya. Hanggang si mungbat. Aging manong naming nga naguyusan. Inikat na ti t-shirt ng kamupkap iti bagina kat nakabra. Agdigos ka? Inikat na ti short na kat nakapanti. Wow, nakapinpintas sa pamagi. Napimpintas nga amang ni Vina. Nakasuserte atot naman ni ita kon sana may matangag nakapuspusaksak na babae. Di man yan kasangsangit na. Hindi makantigusan manong nami na ituloy kumaten tiya nagbaniit aging gangawanin ti dumaw. Napang ko inahalat ito alya naman ng name sa ako'y niyawan. Thank you. Siyak na angelo. Isak med nga rin. Takadtoyak lahan. Asidig. Tagadaya ake. Adayok ti dubaybay. Ato nalamon. Ado. Apik sang sangit ke. Gabgabok lang sa di Hong Kong. Sumangpetak, adan asawa. Tinubyo. Hana? Oh my God. Agpadpada ta.
Kapag mo sa di Dubai, naamuak nga da asawan ti isang patak. Mangnamnama ka damon kay masawanan. Kasta, nagpadpadatan mo kasta. Nasugatan. Nakayat mo, Irene, agin na gasta. Agawid akon. Adaloga mo, awan. Agkalubot na tumutrosiklo. Anong nami nagkalubon kami siyempre inarakop na kat madlaw ko latang madingko-dingkol tibukot ko babaen ti boobs na. Numampay nakatuwal niya isuna. Aging nga nakadanon kami ni Balayda, manong nami iti saag na natulid kami manong nami kat ni. Oh, napara ko pa. Sorry Irene. Okay lang. Mabalinti gumatang taikan. Anong kang ko ila ko, irigalo kang kan. Inikak ti duwa, talong ang datakkel man. Wow, thank you. Di mo mas nagtimay sa nalakay. May bang bigat yung tata? Ay, tatang, ni Angelo. Matut na alam na naglaing nagbala daw. Ay, yung nagdatakkel ay tagang Sus, nagibas nga. Sigangan. Manarat. Ikamakam tayo pamigat. Tatang, alawan, muto nga roden ta, pailotok kininanang mo. Agad, dito nga roden nga mamigat ang ilo. Haanin tata, umay kontulangin pasyarin na Irene inton rabi. Pinasyar ko nga rod ni Irene manong name iti Caribbean na kinimbagak kang kuha na iti I love you. Nalipata mo, ti ex mo? Nalipata ko. Apaman nga naman mo ka, Irene. Kas nakunakkin ka, agin nagas ta. Agasan ka, tagasan na kumait. Tagbadbado ta nga nasugatan ti puso ta. Who knows? Baka si kakin siyak tinay-kari. Ada ka din namas pasamak ka na kayo, ti ex mo? Sika nga. Dada siguro, tiga po na nawapa nga. Nakirelasyonan ang asawat sa Bali. Are you still virgin? Wow, nakagasgas tak. Sigurado ka? I love you. Nama ko na maging nagas ta. Yung kakatikan man ng jabay ben dumingat? Mayak. Mangitugot aktot paglutuan. Mamigat ta sa jay. Uwan. Ala-wala. Mangitugot aktot mati tent. Tent? The tent ko. Tapno, mabalintati. Sumaraki di tent. Masapa ha? 5:30 o na 5? 5. Sige. Inakaro din. Kat mamok inton bigat. Tisong bati. I love you. Sige. Mamom to ng bigat. Numayatak nga ginagas na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi imun unah pakit ding nga nakadanon isuna iti agsapa. Na isaganan manong nemi ti paglutuan. Handa pa yung Ricardo. Uy, Jack pa yung palado na ito, baniit ko, lawin ko. Handa di kita Ricardo na. Naswerte ka, nang rona ita, dadaak. Sige, i-plaster ko nga doon dito tent. Hindi may plaster kong tent, manong nemi inawid ko isuna. Sumrakad to napay nga datad to O nagtitent. Aping nga sa ram. Dapay na up. Umunata. Sa tanto, agbani. Angelo, I love you. Irene, I love you too, Angelo. Manong nemi naginagas kaming nagpeso. Inagasak ti sugat ti puso na inagasan namit kanya. Sunalayang ta, balbaliw nga nasugat isuna. Manong nemi dinigos ko isuna nga nagidag kakabara nga agek ko. Itibibig na titingid na itibaro. Angelo. Sa ako pa impababa manong nemi kat nagmayat, Angelo. Ngayon mapay kasla, anda kayat na tirumwar nga di matirumwar nga ragsak, guti-gutin na tiragsak. Lukatamon, Angelo. Lukatamon.
Linukatak nga ruden manunemi ket nagaray abalbaliw nga nasugatan. Ngem pagapaman laeng deta nga panagaray na ginggangas taunayen manunemi di pa nakaytayog-tayog. Na ulit-ulit manong naging ka nga nakapsuda ko mabisina ko nagbaniit kan naglututan agsigang ta. Doa nga darakkel nga usuos manong nimiti mo na nga di mawi aging ka nga manarat baraongan kanda dumapay. Nakaragragsak kami manong nimi nga nagpiknik. Aging ka nga nagawid kami ket kunak kinitatang na. Tata, umay kam to mga asawa ng Domingo. Asawa ni Irene. Nagpadpada kami tigasat. Napanggam ti abroad. Ngimlino ko na kami ni kiti ex-me. Dakam gayam tagkatuluyan. Naginagas kami ti sugat ti pusod. Ay, gano'n na. Alawan. Sige nga ron. Dakam nga ron, tinagarang katuluyan ni Irene, manunemi, kat nakaragragsak kami. Na, nagkasar kami, sagbay nga nagsubli kami ti abroad. Ti another 2 years. Kalpasan data, for good kami, nangipatagdar kami, tibugod mi nga balay, manunemi, kaya nadaan kami, iti talungan. Naragsak kami ket napintas manunemi iti binangon mi a pamilya. Ket nakananama manunemi ti masakbayan dagiti talungan nakmi. Nagagatang kami iti daga iti igid ti baybay ket pinagbalin mi nga beach resort. Nga isu ita iti as-asikasuan mi. Dito nga ron, ti pagkasalita, ket thank you, tilaying mo nang ibasa, ket sabi ko mama, name it, at damat na ibatik nga adal, liwliwak and pagsarmingan ti biyag, karikiti padak na nagdengeg kan nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga ron, agyaman nga pagaya mo, Angelo, iti Ilocos Norte. Thank you, Angelo. Thank you mat kadagiti nagbuya, kas na ko nakitahay, oray na nabuyo ita, dito'y, ababa nga lagip ni Angelo, ang kaya tumilabuyaan, into na aldaw, alas 12:30, aging ganat alas 2, itib Action Radio, TCJ Silawag. Thank you kadagiti nagbuya. Kas kini Matda Yolanda Kalumpit, kanda dumapay nagbuya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, kapsat, I'm sorry tahanak makaprograma ita iti Dear Manong Nemi, gabot ag duty akita iti barangay. Tunuma aldaw, o tunuma lang, alas 2, palubos ka po para makaprograma tayo. Thank you for watching.